Assalamualaikum. Salam. Keneng tangan abah. Jadi baik kayaknya dah, Bah. Kemana? Dekat sini, Pepi. Ayam tuh di mana? Si Cuki. Oh, si Pepi singkong. Ayah. Ini bantu kayak mana bareng diri, Pak? Gimana, Kran? Ini tuh. Oh, ayo tuh bantu, Pak. Ini kan yang abah karunya ya. Rilis ya itu. Salam. Oh, cuma ini ada apa Indonesia? Nah, lu aki-aki di ilmuin wae. Kasih calur video geningan nanya. Aki-aki edan sama saya tak. Enak kulit Asia. Saha? Babin. Paunya. Oh, ngatur ager. Aduh, ada kesila tuh panggil. Dia Mana? Dia aki-aki di dia. Dulu. Oh, dulu. Kapangnya di mana saja ngaci? Iya, tak karena kok kenal lah di kenal, tanya, ini kulit kemana? Beladian atau gimana beladian tong jauh-jauh teh. Wah, gitu. Semua kakak ditayangkan aki aing. Kan Rek naon maksudnya ke dia? udah kita di kemana sila orang teh terawih kemana Cuma kulin beda sih barang kada gitu ka dia teh lah. Lebih Lah, barang inyem naon siap tuh itu bukan naon. terus gue kan sekarang ini Ah, itu udah bengar kada kamal inyem naon ka dia barang kada gitu barang inyem goblok sugan. Masih bentuk juga. Suka gabah kadewek. Kayak inyem usia jual Oh, tak aki jual. Aing kada kunci ka Bang. Bangin kecil atunya mau koret teh Aing mah. jangan tuh dah Asa kayak lau. Nya, goblok nanti pan minculak ka kieu Bang. Ada galiwat aing yang ayam beb di holipet. Kalaka digadag ka dieu pan sia mana. Aki aing HP tadi di dia di colongna akan colongna. Aya lodan. Hayang lodan di dia. Ari pukeun aya aki-aki ceburkeun kitu paling kena akuarium. Arma ya. Terapin huluna. Ayo dia Lodan. tadi antarin baliknya yuk ah Eta kan dimantau geur itu. lawan di geus Hayang lodan. Hei, Ngajagakeun ajakan balik. ayo ki Hayang lodan. balik ayo lah hai galiwat aing di holipet. Hayang lodan. Cuma usul. Tak gotong ji, gotong. Hei, Bantu segala itu kasus. Keo.